Ousmane Dembele yaraye aciye impaka ndetse aba umufaransa wa gatandatu wegukanye umupira wa zahabu uzwi ku izina rya Ballon d'Or. Ni igihembo gihabwa umukinnyi mwiza w'umwaka ku isi yose. Yari ahanganye n'ibihanganye nka Lamine Yamal wa FC Barcelona na Espagne, Rafinha umunya-Brazil ukinira Barca ndetse na mugenzi we Vitinha bakinana muri Paris Saint-Germain, ntibagiwe na Mohamed Salah wa Liverpool. Ibi byatunguranye kubona umukinnyi wa kabiri mu mateka, by'umwihariko akaba umwirabura wa mbere mu kinyejana cya 21 wegukanye Ballon d'Or. 2025 intsinzi ya Ousmane Dembele, umufaransa wa gatandatu wegukanye iki gihembo. Byari kuri uyu wa mbere Dembele rutayizamu w'Ubufaransa ukina ikipe ya Paris Saint-Germain yegukana iki gihembo gikuru kurusha ibindi byose muri award zihabwa umukinnyi ku giti cye. Mu mateka y'Abafaransa, Dembele yabaye uwa gatandatu. Mbere uwayitwaye bwa mbere yitwaga Raymond Kopa, hari mu 1958. Michel Platini arakurikira 1983, 1984 arongera no muri 1985. Platini yatwaye Ballon d'Or eshatu zikurikiranye. Nyuma ya Platini haje yitwa Jean-Pierre Papin wayitwaye 1991. Zinedine Zidane nawe ayitwara 1998. Haherukaga umufaransa witwa Karim Benzema wayitwaye muri 2022. Undi mufaransa ni Ousmane Dembele uyitwaye mu mwaka wa 2025. Uyu ni umwaka w'igitangaza kuri Ousmane Dembele w'imyaka 28. Uyu mugabo amaze gukinira Equipe de France imikino 57 ayitsindira ibitego 7. Yakoze umwaka udasanzwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku bitego 35 na assist 16 mu mikino 53 yose yakiniye iyi equipe. Yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Ligue 1. Champion y'Abafaransa yatsinzemo ibitego 21 ndetse kandi yatsinze ibitego 8 muri UEFA Champions League, harimo 2 mu mukino wa nyuma batsinze Inter de Milan. Umusaruro n'imyitwarire mishya kuri Dembele. Yabaye umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi mu Burayi, aho yari afite impuzandengo yarimye n'ibice 4 ku mukino. Yatsinze ku mukino wa nyuma ku manuro za Luis Enrique, umutoza w'umunya-Espagne ndetse wamuzamuriye icyizere. Aha Enrique yafashe Dembele amukinisha nka rutahizamu False 9. Yagaragaje ubwitange mu kotsa igitutu, pressing ndetse n'aba adversaire bose batinyaga uyu mugabo. Yari afite ubushobozi bwo kurangiza neza imipira, aho yahoze agorwa cyane no kwataka ariko bikarangira aguye aba defenseur ubundi incundura zikanyeganyega. Dembele ni umukinnyi mwiza cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yahigitse Lamine Yamal w'imyaka 18 wa FC Barcelona na Vitinha bakinana muri Paris Saint-Germain. Umunsi w'amateka yaje kwita pitukura i Paris, aho yari amaze gutwara igihembo muri Théâtre du Chartres, sale nziza itangirwamo ibihembo bikomeye cyane ku isi. Dembele yari kumwe n'inshuti ze, umuryango we ndetse n'umutoza we. Yishimiwe cyane nk'umukinnyi wahinduye amakosa yashinjwaga mbere na mbere. Ikindi yishimiye ko yageze ku rwego ndetse akagira ku rwego rw'ikirenga kuba yabaye umukinnyi mwiza ku isi kurusha abandi bose. Dembele yabaye ikimenyetso cy'ubushake bwo gutsinda nyuma y'imyaka myinshi y'imvune n'ibigeragezo ugenda uhura nabyo. Ese uyu Dembele watwaye Ballon d'Or ubusanzwe ni muntu ki? Amazina nyakuri yitwa Mansour Ousmane Dembele. Yavukiye i Vernon mu gihugu cy'Ubufaransa hari tariki ya 15 Gicurasi 1997. Ni umukinnyi mpuzamahanga w'Umufaransa ukinira equipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mugabo akina yataka mu byitwa False 9, ni nimero 9 ariko ipfuye, ariko ubusanzwe azwi nk'umu wing, left wing, aca kuri 11 cyangwa se anytime bakamukinisha kuri 7. Ni Dembele wambara nimero 10 mu kipe ya Paris Saint-Germain. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 78.
yatangiye gukabya inzozi ze 2004 ari muri akademi ya ALM Avelu, ni ikipe y'abato, ndetse 2009 iyi ekipe ayikuriramo, ubundi iramugraduatinga, ubwo 2010 yerekeje muri Stade de Rennes y'abato, ndetse anayikuriramo 2015 ajya muri Stade de Rennes y'abakuru. Yahakimye imikino 29 atsinda ibitego 12. Ibi byatumye mu mwaka wa 2016-2017 yerekeza muri Borussia Dortmund, aho yageze Dortmund agakina imikino 50 ahatsinda ibitego 10. Gusa yari umuhanga, afite impano idasanzwe. Byatumye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 yaramaze muri Dortmund, FC Barcelona imubenguka. Ibi byatumye kuva muri uwo mwaka kugeza 2023 yarakiniye FC Barcelona imikino 185 ahatsinda ibitego 40. Ntibyatinze 2023 Barca yafashe icyemezo cyo kumugurisha, ndetse imutanga muri Paris Saint-Germain, ahaho amaze kwakina imikino 99 atsinda ibitego 43. Ese mu ikipe y'igihugu byatangiye bite? Yatangiriye gukinira Ubufaransa mu 2016, aho amaze gukina imikino 57 ndetse atsinda ibitego 7. Dembele yatwaye igikombe cy'isi 2018 ari kumwe n'abagenzi be. Yakinnye Euro 2021 ariko avunika vuba hakiri kare. Yakinnye igikombe cy'isi cya 2022 agira kuri finali, ndetse kandi yakinnye na Euro 2024 aho Ubufaransa bwageze kimwe cya kabiri. Birumvikana neza ni umukinnyi udasanzwe ndetse w'igitangaza. Yatangiye kuzamura izina rya Dembele akiri muri Stade de Rennes, akomereza Dortmund aho yegukanye Coupe d'Allemagne hari muri 2017. Uyu Dembele yaje no muri FC Barca aguzwe miliyoni 105 z'amayero, abumwe mu bakinnyi bahenze kurusha abandi icyo gihe. Yegukanye La Liga 3 n'indi myanya y'ibihembo mu burengerazuba bwa Espagne, ariko yakunze guhura n'imvune bikabije. Ibi byatumye mu mwaka w'ibihumbi 2023 asinya muri Paris Saint-Germain, aho yegukanye ibikombe byinshi harimo shampiyona y'Abafaransa Ligue 1, Ligue des Champions 2025 ndetse n'ibindi bihembo bikinirwa mu Bufaransa. Ikindi kandi Champions League nibwo bwa mbere Paris Saint-Germain iyitwaye. Abenshi bati byasabye ko isaba rutahizamu Dembele akaza akayifasha, ubundi bakagera ku ntego. Umwaka w'ibihumbi 2024-2025 ni amateka atangaje. Bakoze ikizwi nka quadruple trophies. Ni igihe batwaye Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions na Ligue des Champions ariyo UEFA Champions League. Nyuma y'uyu mwaka udasanzwe byatumye ashimirwa cyane, ahabwa Ballon d'Or. Osman Ballon d'Or niyo ndirimbo iri kuririmbwa mu Bufaransa, ikaba indirimbo by'umwihariko iri kuririmbwa n'abafana ba Paris Saint-Germain. Dembele, ciao ciao.